Guys, korang tahu tak yang fan Arsenal adalah fan yang paling penyabar dalam mana-mana kelab Liga Inggeris. Tengoklah berapa lama Arsenal tanpa Piala UCL, tetap sabar. Berapa lama tanpa EPL, tetap sabar. Dan korang lihat, selepas Wenger, berapa manager yang ada Arsenal ambil? Only 2. Unai Emery dengan Arteta. Ljungberg interim. Bandingkan dengan klub-klub di Manchester, klub-klub di Chelsea, klub-klub di Spurs, klub-klub di Liverpool, kan? Berapa ramai?